Апа, Ne oldu? мен сізге бір жақсы жаңалығым бар да. Сізді келініңізбен таныстырайын деп отырмын. Aygül'ün benim be. Bu soğan atlap kırsın Aygül'ün butun cılamaydı koy. Сіз оның қаяқтан білесіз? Ben bilem var şunday. Анда теге... Ne? Bayram kulübü. Anın hazır elemende giyin kayakı var adı. Kutsumuyla kara jerge girdi sen. Аны дағы білесіз бе? Bilem, men ölgönümdü gana bilmem, kalganın barın bilem. Анда мен кімге үйленем анда? Ete dile merimde alasın diye, yine tasmanın da söyleşik. Мерим? Ova. Анын алдында екі тіші жоқ та. Neme ötkönde jığılıp iki kişini sındırıp attı. Salt verip koy. Үйені дағы еркектікіндей қандай деп пе? Emanen ünlü erkektikinde olsun sen ayaldıkınday kılıp attı önümde. Болмайды қалқам. Şu материалдан беріп қойсай? Жоңыз, шығашаңды азайды. Мага субстрика делкан и, наверное, асфальт. Жоңыз, үнемді үшті башта. Ең кеш болды. Маникюр, педикюр, укладка болады уже. Тағы сала қанша ішім керек. Все, сөйлештік. Тура таңда оқы. Тоқтап тұрыңыз. Қаяқтағы тура таңда. Целый день мында алдыңыз артыман жүгіріп. Не керек сізге? Түсіндірейін бе? Ооба. Bir айында жаңа бірге деген тарифтер бар. Ошол тарифтерде сен баланс кежи аркылуу бирдик жүктөсөң, bir айдын ичинде 100 сом сага кайрап берет. Ушуну айтайын деп атам. Болды мына. Отключение болду. Мына. Кошулдум. Болдубу? Болду. Жакшы ойнойм да. Бүгүн полный мен атыма каршы бул жерде өзүм каалаган нерселерди заказ кылып. Полный мен төлөдүм. Икрамка, өзүңүз үнөмдөбүзбү? Эми бул жашоо бир жолу келет экен, ушул жерден үнөмдөйсүң, нарга бартыр бериз. Кызым, уялбай заказ кылып. Достор, азыр медер косметологка кирип кетти. Шүмшүк десе. Эмне эле кыздарым бар каратат медерди. Жан. Эмне кыздарым бар каратат сенин? Карадым. Ооба. Бетине өгүрлерин алып койгон үчүн болойм. Ошон үчүн эле алыш керек. Кайсы косметологка бардың? Алтынай деген. Басчы. Жүр. Саламатсызбы, сизге ушундай деген? Саламатсыз ооба. Медердин бетин тазалаган турбайсызбы? Ошо өгүрлердин кайра ордуна коюп коесузбу, пожалуйста. Кыздардын баары карап атып. Хорошо, келиңиз энди жатыңыз. Эмнеге жаткырып эмне кылып атасың муну? Жасайын кайрадан. Жок, эми жазалайын. Тур, аңгыр ком болчу. Тыңлайганда сизге келин алып келем да? Кара жаным десе, ошо мага келин алып келип, колумду заттап ташып алам, ооба, сен да. Же бай. Bala, kançaga çıktın dalaqtap. Kaçan үйленесің? Үйленем, апа. Үйленбейсің бе отым? Өзім эле кат кыла берем. Үйленем. Şu bir kız kakatçı salmaysın mı? Loh! Bir demalıştan keyin ayalap gelmesek başыңды жарып koy. Uktun mu? Ооба, апа, бир жумадан кийин үйлөнөм. Бир жумадан кийин. Айдар, кандайсың классташ? Сен турмушка